Kishi pongut kinong laka football ki baru sepak tam haber thai hau snam hajar phong rio ka football kam dai tang kajing ya lekai kalong ro kalen ti shaka spa ka bakrau don ki player ki bayop sa hadu bawat lada ki sange ya lekai menta ki pateng jong kiro ki dang impat ba hare mano ki baru sepak tam hajar phong rio tungin nya pet ka spa jong kini ki player ka wantang nak tulok football ka wan ro na advertisement business hotel fashion ba social media kane kade ka daw baktu ka ni ki lakala billionaire haka khredan ka bashpho di upol pokba na France udi player papat ba bha bat ulaya bun kaspa na football ba sponsorship kanat wa jungu kalong kamba shispa arpusan million haka khredan ka bakhandai udi Gareth Bale na Wales wala ula shong that na football hare udang yo spa na business ba jingya soy advertisement kanat wa jungu kalong kamba shispa par million haka khredan ka bapra udi ukilian abape na France udak sama henry uyo tulop ka baheb ha bun ki ong usalong star bakraw tam kanat wa jungu kalong kamba shispa par million dollar haka kerdan kabahanyo di Zlatan Ibrahimovic na Sweden urus pa umtang na football henry ro na business kanat wa jungu kalong kamba shispa kanai 4 million haka kerdan kabahanyo di Karim Benzema na France ulayo bun pha na football contract bajing lekai Middle East kanat wa jungu kalong kamba 4 million haka kerdan kabasan udi Neymar na Brazil udi uwe na kiplio kibayo bun tam na sponsorship ka style ba social media jungu kaperus pa susu eu kanat wa jungu kalong kamba lais pa 4 million haka kerdang ka basaw udi David Beckham na United Kingdom wala ulay sange ya lekai here udang long millionaire na business fashion but club ownership kanat wa jung kalong ka basan 4 million haka kerdang ka balay udi Lionel Messi na Argentina udi uwe na kinong leka football ka bapaw nam tam kaspa ju ka wana tulok football but bon ki jinya soy contract kanat wa jung kalong ka bapras 4 million haka kerdang ka baar udi Cristiano Ronaldo na Portugal upaw nam ha haki social media baro uyok pesa umtang na football henrero na hotel perfume gym but business kanat wa ju kalong kumba 1.2 billion dollar haka klan ka banikong udi fai bol kya na Brunei kani kala ban pelingoy api dei ustar kum Ronaldo na Messi here ulong na ka royal family jo Brunei kaspa ka bayadai bar kalong ying ju kalong kumba 4 billion te kapan i ba football dei tang ki bal kai bha ki barus patam henrero ki badan business nelong ying ka bakraw pipat pisngo bamono ubade balong ubanikong Toh comments balada pisutan supaya like share subscribe bagin saya kendo ha video ke babun ke beli